umshumayeli umkhize asifundele umthandazo wesabathi inkosi yombusisa. Amen. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayonke babangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngini Jehova Nazarethana ngiyakhetha inkosi yakiThembo Bhama uNyazi wezulu. Siyabonga abakhonza abahle basezulwini, bantwana bamenzi wezulu umhlaba. Umkhandlu oyingcwele wasezulwini uthwale ithuba uba sibuye sizoyibhuquza phambi kwami leqhamu uNyazi wezulu. Sizodinga isililo, sikhalela abazali bethu ukuthi uJehova wakiThembo amaNazaretha azasikhumbule ngoba sizala izoni ezadabu ezonini ezakhanyiselwa izoni kusukela emandulo. Namhlanje lo mthwalo wabo uyasinda phezulu kwemphefumulo yethu. Njengoba umthandazo kaNkulunkulu besethwese thina ijoka lomphefumulo. Besethwese thina ijoka lomphefumulo. Iliphi ijoka lomphefumulo ekhuluma ngalo abazali bethu abazala ngokuthanga nabasemandulo. Siyamcela uNkulunkulu wasesifikile phambi komuzi wakhe. Phela thina sonke ngamunye angasilibali, asikhumbule abazali bethu abasehluphekile kakhulu, abasebusweni obunzima. Ngokungena kwethu phakathi komuzi ushemba kakhulu wena ubangene. Amen. uNkulunkulu siphilele ithuba abakhonza abahle basezulwini ukuthi phakathi kulo muzi waphela ukuthi sizobahlambulukela abazali bethu. Uma nibona abashumayeli bededela abantu, uNkulunkulu asipha lelo thuba, asazi yolivala nini. Sicela ukuthi angalivali usalibele engqondweni zethu. Akasiphi ukhulu shembe ngomqondo, sibe nomqondo onothile. Simbone ushembe lo kade ekhuluma omunye umntwana la, ekhuluma umshumayeli ukuthi wathi ushembe leli bani lizodala kabusha. Abasho thina ushembe akazadalithi. Uma uvukuzela isithobo noma isihlahla awuyi maqhamu ungeni phezulu, uyaphansi ehlabathini. Ngicela nifundele incwadi besesebhekwana, incwadi yamaRoma 11:16. Uma ulungisa izilimo zakho, uvukuza inhlabathi, ufaka umanyolo, uvule kahle inhlabathi ukuthi ingene amanzi, iy'mpande y'thole ukudla. Iy'mpande uma y'thole ukudla ngokwanele, ubona ngesiqu namagatsha namaqabunga nokudla okumila kusuthi
lezipande litholukule ehlabathini mayibonkosi mayibonkosi nathi-ke sifana neziko ompande zazo ziyagunda uNkulunkulu usibizela ukuthi sizokuthatha abantu balo muzi ukuthi uzolungisa impande okuyizona zinqabo ezibambe umphefumulo wakho nempilo yakho nomndeni wakho awufundela leyo ncwadi bese sithethe abantwana bakaNkulunkulu abathunywe uNkulunkulu nemndeni uNkulunkulu abathunywa abantu phakathi komuzi unyazi lwezulu izipho zonke zakho zasezulwini izipho zonyazi uthixo lenkosazana inyanga yezulu ilanga lokhanya umqali wendlela izipho zonyazi lezo mayibonkosi mayibonkosi futhi uNkulunkulu akaze bekhona nasendulo nakudalo akaze bekhona uNkulunkulu ombathi isipho somprofeti bese bakhona izipho eziningi besithiwa uNkulunkulu asethele uNkulunkulu asethele ayikho into enjalo amaNazaretha asethele amaNazaretha asethele umuntu ongumNazaretha olandela unyazi kule mihla esiyona amen uNkulunkulu ubenqango khona kule mihla esiphila nayo unyazi amen ushembo khona kule mihla yethu yokuphila kwesizukulwane samanje unyazi amen akukho uNkulunkulu wasethembezile uNkulunkulu khona amaNazaretha ayikho into enjalo bayimbathele ingubo ezimhlophe ngoba phela akekho umuntu ongabakhombisa abantu kodwa uNazaretha wasezulwini wafika nobhenqaba umqali wendlela ilabo ekhaya yangezulu uthixo lenkosazana namhlanje ufika nolyazi mayibonkosi njengoba kuthiwa uzolidala kabusha lelibandla uzolidala kabusha akasho ukuthi ngeke asenzele uzothimshela ngoba thina sizikho kodwa uzolungisa ibandla yethu ibandla yethu bese umthela wokulunga phezulu bese siyalunga ukhona ngolunyaka lesikhathi senekane sesaba nekane uShumayeli la saba nekane sathula sesithi omajiya kuthi nasithi omajiya banqaba nalendle sasiyakhala siyafika kwesilunyazi phezulu masiqedukaka lendle nkosi yamakhosi sizoqhubeka ukuthi makulethe imvula ngoba nkosi ngesikhathi akiwa sasilokhu siphikana ngalokho u-23 wamasha wonke uzohlangana nawo kulendlu sibiza lewona u-14 nangumshumayeli nawo phela kwathi wayesho naye nangumshumayeli nawo wena phela yolwakhe wena mshumayeli wena uyakwazi asikusho nawe lokho yiwo lezo ungashombele uzokwenza u-14 23 25 sawakha lomuzi siubiza lewona afika umhlaba 2017 unyazi lwezulu lawethi igama lathi ikhala imphefumulo wayibonkosi sasesihamba ngoba sinabantu abaningi abanamakanda akhulu abangehla sizwa kodwa sishushwa izigi ngemuva hawu abasibili simanje abashumayeli ngibona welenethe izulu sawubhubha kwabona somamani nkosi yamakhosi besizonxusa baba ukuthi makulethe izulu sikwazi ukungena kuleni wahleha wakwamlapha wahleha kwasitebhisini sesibili wayelapha wahleha kwasitebhisini wasenika umnyango wendlela yapha phezulu wathi thimbathia ngamanzi bayazi-ke abashumayeli abafike kosini yazi lwezulu ngisho bethi into eqondile ufika ayikhafu uNkulunkulu lekuthethise uzuyisola into eyihamba ngokumelana sapokana nomshumayeli wathi thina saqala masafara eqaleni yasafara sathi mole baba abantu bakhala ukuthi bathawu kuphi khona lapha ngibona kanjani endlini ekhona imphefumulo ihlale yona endlini angasenhla wena yini ngeluba angena usokhaya nkosi yami wathi hayi khona imphefumulo kanjani lapho sasesiyifo enhlizweni uyazi uma umuntu ugcina ususola noNkulunkulu thina sona uNkulunkulu ngowasithanda sicabanga izigi emva kwethu nawo savelela sebona sisatha amengaba uyimele zabo sebakwenda wathi hayi bonjoda ngene amazwaba bonjoda ngene wabangusini safile sabatshela ukushumayela uyicwele uwashindole mafanele bawena uNkulunkulu sangena okokuqala sangena okwesibili wakubi abanye nje nkosi yami imathela kaNkulunkulu sathi angene enhliziyweni zababuye wena umusa simakhala sabakhana bathi kwangaleso sikhathi ngesikhathi
sesithi uthe uNkulunkulu asingeneni kodwa sishona sangena ngokuqala sangena kusibilo sakhe sangena izinto ezazenzeka wabonakala khalitimela kukhulu njengabantu basebenza ushengo kanditimela umhlaba wonke ukhiswa abantu abangenisa ekhaya emphefumulo abanye benza amapara abantu abaney'ndondo umzimba wonke abanye bayagula abanye baphethe umuntu ohamba nesidumbu sodwa izandla uphethe ngesandla ubaqoqa uNkulunkulu uza nabo uthola promotion unoleyo wofo itimela abantu lakushenga itimela zabo zokulelapha uhlilwaba yabantu ihlwele zabantu namaviyo asebadala abantu abaseqotshongishe uboya ekhanda nasemashiyeni ushembe abakuphula abafakela athi balinde iy'ngane zabo ukuthi bangene ekhaya emphefumulo bazokhetha wafika insizwa ibone siyoguga nosimamane abantu baba emlapho inkosi kaNazaretha uNyaza wathi kulungelelani manje wona mthumbela uthi sathi sangena wazona phakamanko le ngiyahlehla ewonakasiyeha sayilandela wasinekani uthi yahlehla esithi inkosi nikenizongela kanjani la kulendlu ngoba lendlu ngena thina boshembe nemphefumulo abazambeni ninahlale nawo basithi bana nina nansi ndawo nendawo enkulu kabi la elokishini le ndawo nanazi yabelelwane elokishini kwenendawo enkulu kabi nanazi manje amakhosi asazi wathele ushembe nendawo enkulu kanti enkulu esonto kodwa ningakho amahliphihliphi ngoba nakhe la imphefumulo nina abazalweni lakhe nabakelile abantu abaphinde esonto ngoba lapho beshe ngaphandle kwenimoto ushembe elungisela imphefumulo abazali bethu ngalo muzi ngicela ukufundela funda uma ulimo luyingcwele ulimo-ke abakini ababonye lumekayisho ababonye njalo uchungechunge kwesibanyako wesikayisho akusona yona inhlamba phela leyo nkosi yami njena ingane zolaphakethe ukuthi unyongo uyidla lona inhlamba isizulu lesi ayike ukuthi umama wakho wena uthi uma wakho wena ozisho wena bathi ngesingisi msalufu ukuthi umama wakho kodwa umuntu wesithathu akasho ukuthi umama wakho uthi unyongo uyidlo isizulu leso esasabelisa abantu bakulelizwe lingamthandeni uma ulimo luyingcwele ulimo kusuke kusho zonke lezibongo eziphasha impilo yakho kwesikanyoko kwesikayisho uchungechunge uyazi khona umuntu ongaphethe nakowanina ongaphethe nakomalumela kanina ophethe mhlawumbe wobantu bakho kwakhe kodwa yena ubhizi ukuthi isimo sayise suke yimpenga enamandla uphubeze ukuthi wakhuluma umvangela osiyami semdala nomvangela kodwa nomuzi nomawolingane kusenamandla uthi lesisibe ikhuluma lana sengozizwa mani utawubatala upheli ingane zami zizalele ekhaya icela phansi ukuba ngiphuthi imbongo nayo yonke ngoba mina ngibuzi ngibiza mina isibongo sendoda eyaphila uma wami kodwa ingizala yamphila uma ngahamba ngenkale mina ngoba ngithi indoda ngawuhlala khona ingane waphila yona lesizwa uma nalesekulile wakhuluma la wathi noma wangiphila uma wabuya ekhaya kodwa mina ngayeka ngenkale ngoba indoda yathi ngawuhlala wami uthi mase yaphila uma namsekulingane ubhiza babona boqeda inyamuzi ngoba phela uma uyindoda uphila kanyaka wazi ukuthi uthukuyise wentombi sizala abantu abanamacala njalo ekudinga ukuthi kuyothetha amacala awo ekhaya ngoba kwathethe emajini ambeni umajisa ngongeke athetha ushembe phela amacala emphefumulo futhi akekho umuntu ongageza imphefumulo kodwa inyama iyalapha ngisho ukuthi isangoma nenyama ningizwe kahle abakhonza kahle basezulwini isangoma nenyama siyalapha silapha inyama wona phefumulo ukuba kunjalo ngoba sithwele kanzima akekho umuntu ozayehluphela inganizela sifumethe izandla zombili ufumethe imithwalo yabonye olume ufumethe imithwalo yakubayisho awuyazi ukuthi njalo ngesikhathi uqapha izandla ukuthi uyisakaze eduze wakho ihambe phambi kwakho ilawula impilo yakho kanti yiphi uyihlo wasolwa wawusuke ebonweni kayihlo bathwala lensolo kayihlo uyihlo dilizwa mpe ukhali kanyoko unyoko kanti wathiwa kubo hamba mfundeze unqanda phambili eqanganiswa abazali bakhe uhlala uhlangana naleyo nto lo mthwalo ubhatalana
nawo bathole umthwalo uchungechunge manje lizonqanyulwa yini lo nqanyulwa ukuthi thina sivume unyazizo silisebenzise unyazi fanele silisebenzise akazweli ukuba silisebenzisa ngene bathule simthuma ona lezo zinto enjalo mayibonkosi hayi ugijima soyishayisa ngesifuba kuyena asimthule ngithumekile wakithi ehleni mangazana ayongena emathule nawo nawuliziphi sothumba umajile wazakala nzima umuntu nimajile ngizoyivala le emhlabeni uzoqhubeka ukuzalethi alandu odoba wesilwane esidala sikusumuza yihlo sebenziswa nalezi zilwane ezashiwa ugogo wakho owayephethe ilwane majile siwuqonda umndeni asihambise iy'hliziyo zethu ushemba kahlali wakhelekhaleni bemoya ma ungabonanga manje uyokubona ekufeni lokho sekufika iy'nsuku zakho uma ulibona uyingcwele injalo inhlamba wena inhlamba uma bebengcwele abantu imindeni yonke lephahlile wena inhlamba kuba ngcwele ubangcwele wena uma kungcwele impala uma kungcwele impala kanjalo namagatsha obangcwele ngiyabonga lana sizolwa ngokuthi kube ngcwele impala ukuze nathi thina esamagatsha siqwabuse ezweni amen leli thuba lesodedela abantwana babantu abaphiwe inhlahla abathunywa uNkulunkulu nabathunywa indeni kodwa sikholele emaphusheni ingakho yathi inyanga yezulu uma kade ungcwele ebusuku ihlakala lokho ukuthandayo inkosi ngicela ungabi omubi ozongithoba ngoba namadimoni ayakwazi ukuzenza okhokho bethu amadimoni akwazi ukutshintshontsha umjimbo kashembe uthi ngomshembe ngothandazo uqinise uthi inkosi makuwa amampunge uqiko omubi ngicela lento iphume enhliziyweni yami ungayikhumbuli ukukhumbula mayibonkosi akusho ukuthi sonke sovulelwa abanye bathi sozekhala emphefumulo ngoba sesivulelile abanye bathi soze ngoba sesakha izindlu uzoyithathaphi manje wakho izindlu okhokho bakho bafele ey'nyangeni bafa beyothwasa okuyibona abayinzala abantu ya lokho phela ukuthi ushembe umuntu akadlule umuntu noma ngabe kuthiwa umfundisi la eNazaretha noma ngabe kuthiwa ubengcwele ehamba imigidi yonke nemhlangano yonke kodwa umuyihlo eboshiwe ekufeni awukwazi uwenza uyakuye yodlula kuye asilungise bonalo khona sobafica behleli ezulwini lomndeni behleli nomndeni ngabo ushembe umfica endlini yangasehla kwendlu ila uzomthola khona ushembe la eparadesi suke sesomdumisi kodwa umthola kwenu ushembe endlini kini ma uphuma wedwa endlini okhokho bakho behleli ey'tafuleni okhokho bakho bafele ezangomeni beyolashwa omkhulu bakho bafela esehlukene nogogo wakho wawufela isicwebe sakhe intombi yakhe leyo washiya ugogo uzaluyihlo mzaluma ngumsindo ingane obafanele kadantelembele phakathi kwey'ngane iy'nkosi into ozoyithini le umkhulu wakho washiya kahle zeluyihlo ukuhle ekhaya wayesethatha isicwebe awuhlala naso lapho ma esefile umkhulu wakho uboshiwe uzoboshwa egazini lawo uzothatha abana wabo iy'ngane ezalayo ayihlalise emakhweni leli thuba lesonikeza abantwana babantu umuntu uma efisa ukukhuluma umuntu angankandi athi ngahamba ngabuka lena esihlokweni sendaba ekulethela ekhaya emphefumulo uthi jukutheke bayobe banika ithuba abantu abafuna ukhuluma ukuthi inkomo yami yavuswa ushembe yebo siyakwazi lokho kodwa ushembe umsebenzi omkhulu awenzile ukukhumbula imiphefumulo yabazali bethu kukhona iy'nqwaba edudulana ngaphandle okuyingathi abazali bafike ezinye saphikisana nesivumelwano sakho ushembe wena sowungenile namhlanje bathi yazathapha inhliziyo yomntana wakhe namhlanje sangena ekhaya emphefumulo abezile majiyo okhokho bakho bezoshembe nawe uzile kushembe bakuvakasha kulo muzi uze kwabakini uNkulunkulu mayibona inkosi futhi umuntu akakhonzwa ngisho angakhuluma into oyizwayo ngahlabela into oyizwayo ungamkhonzi umuntu ngisho ungambonisa esibonakalisweni ushembe usuke eyithathile isithombe somuntu nje ozoshesha ukubona kodwa usuke kuwunyazi hhayi lowo muntu ungamkhonzi mayibona inkosi leli thuba siyadedela ihlathi ukuthi ezobayine nojamango ubemune nintaba yapheza ngayikhona nombala evumelekile kusuka kundaba ezitha
abeyinduna mazikhona abefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli nombani oyintombi ethethe lowuvumela umoya ukukhuluma mayibonkosi siyakhetha kuleli thuba uma bekhona kodwa ngabe ngekho sonika abashumayeli basikhokhele vele ka-23 sasa Ukhulumayo umzali wakambatha okhulele ngapha hlabisa odokotela Nongo ngaphansi kwenkosi kaUthuzulu uMsafiri. Enkonzweni yasekuseni ngiyithole semkhara amaNazaretha namanje kwayasemini kade sizehlela. Kahlahle kade kwafika ebusuku ngathi kwakuliso mhlawumbe sekulisa lesifo manje lesi safika isibonakaliso. Ngazama ukuze lathi ithuba ngalithola kodwa manje sebeyangiphusha kona. amaNazaretha ngabona ngale emfuleni eMarikana olayikhala umphefumulo ngaphandle oganga. Ngibona bagqoke ezimnyama basasemfuleni bese kuba khona asebedezekile abagqoke ezimhlophe ngoba ngiyakufika ngisebenze la abagqoke ezimhlophe sebengaphandle sebehleli lapha ngaphesheya lapha okugcwele khona amatshe nenhlabathi le okusetshenzwa ngayo sekuney'mbalo ezintsha ezimhlophe. Ekuboneni kwami ngalela umalume wayeze ekhaya lapho engabona khona ukuthi abasemambatheni lapho engizala khona laba ade bengibashe umalume wayezohamba ekhaya sekuthi mina kuye malume bona uzohamba kahle uzoba nohambo oluhle ngcono uhambe ecela kubo ukuhamba kahle bemvikele ngasey'ngozini ngavelela zingozi obanapha ebusuku. amaNazaretha bengithi uzothula nayo kodwa manje sezeza zehlela zona iy'nyembezi angisakwazi nami ukuthula nalento idlamina. Ngiyacela ngiyabona nomshumayeli uMbatha la wangapha hlabisa ngiyacela ukuthi behlangane nomndeni wenze lokho kuthiwa kuyenzeka la ekhaya lokhu kuyimbuzi ngoba manje lento isiyigqilaza mina ekubeni ngumntwana omncane Nkosini Mzimba. Amen. Yakhuluma ukubuyisa kwale ntebenzi zaseNkombolo phansi kwenkosi uMakhanya phansi kwenkosi uMakhanya induna yakhona unene. Ngiye ngafika la esikhathini esingaphambilini ufika kwami ngafika ngalalela ngithengiswa ngezwa ukuthi hhayi ukuthi indaba inkulu la ekhaya ngasengaziwa lapho ngahamba ngobikela umndeni wami. Ngisebenzisane inkulu ehambiza phakathi kwaleli khaya kwavela isibonakaliso esavelanga komunye umndeni kwavela ngalesikhathi ukuthi ukubonakala engazithi kunekhehla elibiza abantu bakile esibiza nangomunye wabo ababelapho kubantu ababiziweyo elalingaphansi komgede linenqwaba yabantu ababehleli lapho ababengabaleki. Lasi masifika khona kuthiwa lapha selithi bantu abanye bengimizile ngoba khona ukukhuluma befisa ukwethula kunina kepha manje ngeke ngisakwazi ngoba isikhathi sesishayile manje nasezongena impi kunempi engangena manje ningabe nisasihambani ningabe nisaphuma kodwa lapho niqhamukela khona hambani niphume ngapha niyofika umuntu lapho oyofika niyalele ukuba hamba niphuma imuphi indlela yokuphuma. Sithe sisahambayo kulesi sikhathi sabe sesibona indawo enabantu abaningi abavalele lapho engathi yikheji bekhala waze wathi omunye umama osaphila namanje naye esifike naye la ekhaya emphefumulo namhlanje wathi kodwa sizakubakhipha kanjani laba bantu abakhala kangaka ngoba manje lesikhathi asinazo asikwazi ukubuka ukuthi bangobani. Nangempela kuthiwa sahamba-ke sahamba sasewuphuma lapho sasiyophuma khona. Emva kwalokho-ke ngabe sengisukuma-ke mina ngazama ukuthi cha ngoba ngileze ukuthi umndeni wakithi mkhulu thina sizalwa siphuma kukhokwe namakhosikazi amathathu. Sabe sesiyasukuma-ke ngatshela lo mndeni oseduzane kwami abafethu abathile sasukuma sahamba sayofuna imindeni yethu sayifuna sayithola
sahaba zonke indawo engisho ukuthi Nazareth amahle namhlanje nayo sifikile siwumndeni oqhamuka phansi kwamakhosi amathathu ngokubusa kwawo ney'nduna zawo sizothi sizele nempahla phakathi kwekhaya lomphefumulo. Amen. Ngiphamana kwekhethunya zomuhle sezulwini. Amen. Bangele uSimphiwe noGugile wabamthethwa isibongo usuka ey'ntabeni zakwamaphumulo eBhamshela ngaphansi kwenkosi uGcwensa Mayibonkosi. Bangele omndenini wakwaNyaba lokongizele khona ngikumshana kahle kahle. Uma ngifika ekhaya ngifika ngizosebenza ekhaya sithi masisebenza ngale ezansi lapho besasisikha khona inhlabathi kuzoxova ngalena kwakhiwa isipholi. Mase sengifikile ekhaya kunekhaya enaphezulu kaJesu. Mase sengifikile sengilele. Mase sengilele bese kuvele kubuthana amafu phezulu, vele kubuthana ifu elimhlophe. Uma ngithi ngiyaqwela ifu elimhlophe kuvele kuvele imini phakathi lelifu elimhlophe. Bese ngivele ngibuka phansi, ngivele ngiphuza ingwele bese ngathi ngibona inkosi yamakhosi. Bese ngithiwa umuntu emahlombe ami, ethi umuntu emahlombe buka ukuthi sukuma asiyona inkosi lena ezovela la kusiyena uNkulunkulu. Bese ngivele ngithuka, bese ngivele ngidliwa nembeza ngoba uyedwa ohalaliswe ngishembe unyazi luzulu kuphela. Ngathi uma bese ngisukumile ivele ivuke lensizwa phakathi, ivele lelifu livele phenduka ithuna, ivele ivuke lensizwa phakathi ethuneni, ivele ihlale ngezinqa. Ithi lensizwa lalela-ke umbana hamba ufike utshela unyokolume wakho ukuthi mina angingacanga. Hamba ufike utshela unyokolume ukuthi mina angingacanga, mina ngathi wasibambela ngangibulala abantu. Ngangibulala abantu mina ngafa sasinosibambana nabo abangacanga bafele emahlathini baphelele emahlathini. Yasiyangikhombisa yasithi le ndoda uhambe ukuyonikelela sengiyakhombiswa umgwaqo sengehla ngomgwaqo webhasi lana sengizonikela lekhaya. Bese ngifike nginikelela ney'ngane lezi ezaqhuphile ezaphukumayo engingazini nengingazazi lezi esuke nginikelela lapha eThekwini. Mangabe ebusuku, mangabe sengehla ngiza ngendlela ngikhonjiswa indlela phansi ngihambe ngayo. Mase sengiyibona sengiqedile ukunikela sengibona sengisendaweni esibhedlela mangithi ngithi ngochitha amanzi. Bese ngivele ngiyibona lezi ngane kade nginikelela sey'goqile ngey'ndwangu ezimhlophe ezingokalika. Uma ngabe sinikelela lezi ngane impendulo iphendulwa ngalo usuku. Sengiphinde ngiyakhonjiswa lensizwa le sengikhonjiswa yona okwesibili. Uma ngithi ngicela ukuphuza amanzi lapho omunye umuzi ola elindelane Richmond Farm sesingene khona. Usethi umuntu uqala ubona uhlala la ngasemnyango. Angifuni ukuthi kusho umthamo ukuthi uhlalela ngasemnyango ngoba kuyinto ukuthi ukubona laphana ngaphesheya. Kanti ngifuna ukukhonjiswa igame yesibili lendoda idabantu ngenhlamvu ukukhombisa umsebenzi ekade wenzisa emhlabeni. Uma ngabe ngicela amanzi kulo muzi basisakhala isibhamu phakathi endlini komunye umuzi lapha ngaphesheya. Makukhala isibhamu phakathi uyakhala umama wakhona shuthi umama ekhaya. Yaphuma ingane encane entombazane enkahlasekunalabo 7 years yaphuma iy'nhlamvu engagqokile. Yaphuma ingane ebaleni ihamba ikhala yaze yasitha wathi mayiphuma kwakhona yabhadla intambo eqolo kuye waphansi. Yavele wathula nomama ngaphakathi endlini shuthi nayo yashonela lapho. Nansi inkinga lapho esengibhekene nayo khona mangabe sengithatha udaba sengilise ekhaya. Mase sengilise ekhaya udaba ngifike ngichazele insizwa ukuthi insizwa kanje. Bavele bathi ekhaya kanti asingeni indaba lesigebengu leso. Bathi kanye sesingene indaba lomuntu isigebengu wahamba esigebengu lomuntu. Manje lento ihlezi phezu kwami ngoba ngithe ngithi ngisebhethuka vele ngakhishwa le ndoda isibhamu. Ngixoxa nje nenye insizwa ithi isiqhamuka lensizwa ithi mina ngikhuluma ngayo. Sikhulumela ngendaba zasemsebenzini. Manje angazi noma lesisibhamu lensizwa esizosibhekisa ekhaya emndenini. Ngithi ngicela ukuthi ngibuze nabo umshumayeli uMajibu ukuthi-ke into efanele njalo usizo kanjani. Ngiyakhetha umyazi. Amen. Ngizocela ningibekezelele uma ngiguqe lami angikwazi ukukhuluma ngisese. Ngicela ningibekezelele. Uma ngiguqe lana angikwazi ukukhuluma ngisheshe kodwa mangihleli ngaphandle ngikhuluma ngisheshe into engifuna ukuyikhuluma. Cela ningibekezelele. Okhulumayo uNombulelo waDlomo la eMaqadeni ngiguqa khona la ekhaya. Kwathi ngelinye ilanga sikhona la ethempeleni. Kwakhuluma abantu
mangicabanga bale babili ngokomunye ekhuluma kwenye indlebe nomunye ekhuluma kwenye indlebe wathi meyiqala lo wathi uyena umnikazi wesibongo uyena umqali walesi sibongo sakithi kaHlonga wasethi ngiyabonga ukuthi ngilethile impahla lana uShembe usesiqoqile siyabonga ngathula uthe eseqeda kwasomele lomunye ongabeyindlele wathi lalela-ke akuphelelile lapho ubaba wakho yena simshiye lapha egeyithini wathi unyazi lisiqoqile sonke salihlonipha kodwa ubaba wakho masifika la simshiye lapha egeyithini ubaba wahamba ngo-72 ngangisemncane angibazi ubuhle bakhe nobuncane bakhe nokuthi wayehamba kanjani wathi lalela-ke ubaba wakho ubekade ephenya iy'keti zabantu besifazane abaningi la emhlabeni uthena sehambile emhlabeni manje-ke kuley'ngane siyazazi sizibona manje njengoba sesibadala wathi-ke uthena sehambile la emhlabeni wafike waboshwa ezulwini waboshwa abanikazi balaba bantu besifazana awayephenya iy'keti kubona uboshwe ngokhokho babo yingakho nje noma ulele ungamboni ey'bonakalisweni ngempela-ke bengithi mangimbona ey'bonakalisweni ngimbone ekude ngithi ngiyakuyena ngingakwazi ukufinyelela kuyena okugcina ngimphuphile wabe esethi mina asihlangane lapha ngasepholi ngathi mina hawu uthe ngimbabe asihlangane lapha engezi la ekhaya wathi lo muntu waqhubeka kakhulu wathi-ke njengamanje njengunyazi selesiqoqile size naye kodwa simshiye la egeyithini wawangcolisa ikhaya uShembe umthethelelile yena kodwa thina ngoba sinalo izulu asimthethelelanga waphendula omunye kwenye indlebe wathi niyothi emzukulu nithathe impahla nize la nizomgeza nimhlambulule ngoba wangcolisa ikhaya ngiyabonga ukuthi ngitholile isikhathi uNkulunkulu aqoqe bonke ababenza lento abayenzayo esesemhlabeni Nkosi kusise nikuzwile Ngikhetha inkosikazi lezulu ukhuluma nomfundo wakakhulu eshoyo inkosi esiphethe uZulu ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule ngoba ngikhokhile nginakho ukuza ngizozizwa ibhala isonto nje lindawo ejwayeleyo ngivele kusabele noma into ozokhuluma ugcine ungayikhuluma ngicela uNkulunkulu ahlale olimini lami la ngizangokwesibonakaliso ukuthi ngibone imindeni isigeziwe ihleli omama kade kakhulukazi omama bathi-ke mina ngithandaza ukuthi ngowesibonakaliso ngithi uma ngithandaza umthandazo wa-6 ngithandaza ngibona omama bebaningi ngathi balehle ekhaya lomphefumulo bahleli laphambi kwekhaya lomphefumulo mase bakhuluma wedwa bethi mzukulu ngoba sihleli sigqokile nje asikhulumisani siyimndeni mase bethi bona ngoba singakhulumisani nje le ndaba ley'ntambuluko ngoba nathi siyimndeni siphilayo emakhaya nje akhulumisana kuzwana kahle base lentambuluko nathi siphilayo ngeke size senzele ithole yasendulo yabo ibona abayaziyo basho ukuthi ingakho nje nalapha ekhaya ngisakhona ngabi ngabe kokufika mhlawumbe into ngithandaza ethi uzozama ukuhlanganisa ongenzeki basho abantu abadala ukuthi ngoba nazi ngibiza abantu bethi bazonhlambulula ngeke bekwazi ngoba inhlambuluko isine esahamba singazwani noba namanje singasizwani kodwa uNkulunkulu sesigezile kodwa sesithola ukuthi sigezele inhlambuluko angathi le mama imali eyishumi uthena ngizongizonikela ngicela uShembe abagezi ukuthi bazwane
ngoba nathi ngoba singazange singafiselani izinto ezinhle nabo ngoba sebegeziwe kodwa bahlele engathini ngubemhlophe abazwani bebodwa manje basengivezwa ukuthi kumele ngenze njani ngiyacela ukuthi noshembe naye abakhumbule lapho khona noma ngizokhuluma okuningi ngoba nakhona noma nathi siyizukulwane bekukhona ukuthi singazwani nawonye ubhuti bazibasho kodwa ethi umuntu baseseshonile ngathi ngikhona ngoba sengikhona la ekhaleni futhi ngambona ubhuti omdala sesingazwani kodwa naye futhi uma ngimbona ukuthi esenkile ahlangene futhi naye nemndeni ufuna ukuthi ngisizwe ukuthi uma ngikhuluma ekhaya ungabi bikho oyingenayo kodwa kushuthi ngibona ukuthi ngoba sebevelile ukuthi bona ukuthi ababengazwani leyo ngicela ukuthi ngiyacela ukuthi nathi emndenini ngoba vele ngisho into engathi bukhonjisiwe ukuthi abatshela abakuzwa kodwa oyongijabulisiwe ukuthi nomama uyangazwa ngifonela semndenini uyafona uyasho ukuthi ngoba ukuthi umbonile ubhuti wakho sekuvele ukuthi ngoba lokhondolo singazwani ngoba abasendilo kumele benze indaba kungijabulisi nakhona lokho ukuthi shuthi unkulunkulu uzohamba lempilweni ngoba esethe asenzana indlela esizowenza ngawo bese kube ukuthi nathi simndeni siyakhulumisana siyafiselana nezinto ezinhle mase ukuthi okunye ngisabatha ngihleli la esontweni ngibona abantu abaningi kodwa baphuziwe nje baphuza utshwala ngihleli lana ngilokuthi ngihleli manje sivula amehlo baphuza babhenga badansa ngathi nje badansa la ngaphandle mase ngithi hawu kulabantu ngoba bayasonda yini badanse bona mase bethi laba iyaniphela nizenza amakholo amakhulu nenze ngathi ngiyakholwa thina sasihamba siphuza utshwala anisinakile anisenzeli lutho asenthi ngisenzeli lutho masize ngisho usinikelela nje unkulunkulu siyambona uyazama ukuphendula kodwa naye kumele ukuthi asize nina emphilayo noma nina enithi niyasikhonzela ningasinakile mase kube ukuthi besibona nakulela khaya nje ngoba abakhaya bafana baphuza bonke mhlawumbe babili bathatha bangaphuzi mase bethe thina phela nathi ngoba sisha nje la sifuna nathi ukusha soda nathi sifuna ukuthi uboshwa soda sifuna uboshwa nabo wasokwazi ngisho nangesabathi khona abathi mawesabathi abangayo esontweni bayihambele iy'ndlela zabo wathi sokuyithi esihambele iy'ndlela zabo ngoba nabo senzela ukuthi nabo balahlwe wasethi basebethi abantu siyacela ukuthi basebethi nawo njengoba nanikele bathi wena akunokuthi uthoba wanikele uthi unikele kanye shuthi kumele lokhu unikele ubatshele nabo ukuthi unkulunkulu ucela ukuthi abakhumbule abayekisa utshwala ngiyacela ukuthi ushembe akhumbule umndeni abayekisa utshwala nalokho sengenile ushembe abakhumbule kuzokwenziwa inkosi ngiyacela ukuthi ukuphakama kwamakube kuhle wabayingcwele lokhulumayo uzandile wakangena ey'ntabeni zasemtubatuba ngaphansi kwenkosi umkhwanasi mina ngifikile lamaNazaretha bekumhla ka-19 Agasti ngizogeza imindeni yasekhaya komalume ekugezeni kwami imindeni yasekhaya komalume sayigeza kodwa bathi omalume bephindele emuva emakhaya wafike yathembisa imindeni yathi igezekile ngoba wakhuluma ngamdala wami wafika amakhezo athi sesigezekile kodwa kushuthi umawenu uma wabo kushuthi ugogwami wezalo mama emveni kwalokho kunalokho kuvele kwabheduka izinto ongazazi ngoba umalume wavele injini yasho emotweni wavele iy'nkinga lezi esingazazi emveni kwalokho-ke bese ngingaqhubeka ngilokho ngithandaza ngihamba la ekhaya uthe ngesonto edlule ngizova la ekhaya emphefumulo ngisukela emakhaya emtoba ngase ngiza la ma ngizova ngezela ngoLwesihlanu ngoba ngafika ngoLwesihlanu bese siyafika lesi salukazi intombi ezalo mama sifika ngathi sisey'ntabeni zasebuhleni ma ifika uthi usihleli nomamkhulu uthi yina umamkhulu yamlambisa umsebenzi esengiyenzile eyi mama umsebenzi esiyenzele ngani ngezimndeni kodwa izinto ezayayilungi imizamo esiyizamile isizame kakhulu kodwa izinto ezayayilungi wavele wambiza ngegama wathi lalela wegosi akusimini ongangitshela ngezinto ezenzayo eziyingane le ngane nayo lithi yazo zonke izinto ezenzayo sizazi zonke thina njengemndeni hayi ngifikele ekhaya ngilale ngisabatha ngesonto ngivuke ngisebenze ma ngisebenza ngesonto mase kuyabiza lethempeleni kuthiwa bazothandazela mase ngizothandazela vele
lesisangazi ugokwami wakumuntu okafaneleyo kana ngaphakathi emzini wakashembe kepha ugogakagananga akayenzanga leyo myalelo wavela ngoJulayi mina evalelwe emasangweni akashembe lapha ngababamkhulu lelo sango evalelwe lelo sango lakusengaphandle wathi ugogo semceleni into ethelelwe emzini wasepheni ukuthi ngangaphi ukogana ngaphakathi njengamanje ngiboshiwe ayikho into yami eqhubaka nayo futhi nami azikho izinto engizozenza eqhubekele phambili angikwazi ukujonga mina nithi ngiyogeza enkululweni ekubeni kuyimini engamthwalayo yonke iminyango iqala mina ngithi ngicela uNkulunkulu ashembule azizela ngikhumbule lesi sisakazi lapho esifoni inkosi ibusise emizweni. Yebo okhulumayo mamkwena Ugcina lo. Yebo okhulumayo mamkwena ozala isakazi sakanyana ngisona la eClarus nami bengifunyiwe ugogo nami ukuthi ngize la ekhaya lomphefumulo mayelana nosisi wami dadewethu sadlule emhlabeni osewafika kumina ephupheni engibikele ukuthi udlulise isandla somuntu wasekhaya unamanxeba akahlalisekile kahle la ehleli khona bengibuzisisa kahle kogogo ukuthi ngingamsiza kanjani bayasho ukuthi bacela ngize la ekhaya ukuthi ngizomgqokisa usisi wami ngoba akakwazi ukuhlangana nabo ogogo ngale la bekhona so basicela ngimphathe nesimayo ngizofike nginikele ngaso la ekhaya cela udlulisa lokho ngiyabonga. Sizakele ethusi ngoba bazi ukuthi umagumede dala nje ukuthi umagumede kanti asibona abagumede abathusi ngisuswe bekumane ngiyizale la ekhaya lomphefumulo ngoba nasekuqaleni ivuka ngaba khona la kodwa kusho ukuthi-ke ngangazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi ongaka ngoba nakazi ukuthi uNkulunkulu efikile endaweni sizokumusa nje ngangayingelanga sengizwe kamubi ukuthi ungazange unikele la abantu bakini abakwazi ukungena ngawo ngisuswake ngisalwa ugogo ekwathini esisekhaya nje usithi zami ihlambuka siyaqhuma ukundadadewethu wathi ayikho ezosilungela ngoba yena wanuka leli gama lokunuka ngelekhele la ekhaya nami nginukiwe vele ngiyakazi nginukiwe ngizwa ngalo leli gama kuthi bese ngithula qhubeka isikhathi-ke bese ngithi hayi ake ngize nami nabo bengivele ngize kodwa lokho bageza benginganikele nje futhi nginikele ngingakazi iqondane noma sengithi mina ngangiyingane iminikelo yami ekhaya isonto lokuqalelo ngiyayingane iminikelo yami ngihlelile ukuthi lo mnikelo lo owezingane ezingaphumayo lo mnikelo omunye owomama ngoba ngathi uma ngithi ngiyongena emanzini ngenela abantu abadala emva kwekade ngingenile kwabonakala omama abathathu bebonakala bephuma bopha kusho ukuthi ngingenile emanzini kade kodwa bona bayaphuma vele phola kusho ukuthi ekuqhubekweni kwesikhathi bese ngiyindala ngizongenela lapho omama ney'ngane ezingachithekayo bese ngiphatha nomayo bese kuthi ngolesihlanu bese ngithi sengizothenga ukudla-ke manje engizokuphatha ngoba lokhu kudla bakulala ekhaya bakubone nabo ukuthi kula ekhaya ingasuki la ey'tolo nami neminikelo yami ngiyendlalile hhayi kusho ukuthi ngesikhathi ngithi ngiyaphuma ngey'tolo bese nithi eliseni ingane yami hawu wema yazi kade senibona ingane yakho leyani idlula la ngithi mina hawu uthini uthi kade sidlula ngithi niqhamuka ngaphi uthi qhamuka ngala ekamelweni bese ngithuka bese sihamba sey'tolo ngithele ukudla kulale la ngiphathe ukudla angidala leso sikhathi ngiyonikelela iy'ngane ezibachithekayo nalapho omama iy'nsizane ngiyangiphatha kabi konke nje abahambayo ngey'nkinga zabo uNkulunkulu makabageze kungenzeki lutho ngale sikhathi esisenze ngithi futhi ngiyaphuma ethi noma awusho lo mnikelo olaphayana owani ngithi mina lo mnikelo lo owezingane eziphuphumayo uthi lo omunye owani bese ngithi mina hhayi owomama abahamba beney'nkinga ezithile nezise ezibachithekayo njengoba ngabakhona ngalendlela ezabakhona ngayo athi yazi uthini obaba bona ubashiyelani ngithi mina hawu abo babashiyela ngoba nabo babe namanxeba nje
bese vele babethakatha vele kusho ukuthi bese-ke ngizake ngizonikela kungenzeki lutho ingihlupheka lento futhi nayo lengane ukuthi ilithile ukukhuluma kwakhe iyakhuluma umshimane wamusha athi ube kukhuluma ingane encane ukuthi ingane kanti abahambayo bakhuluma kuyona ingane bese kuthi ngokuzayo bese ngicha ake nginikele obaba-ke nabo-ke manje ngiyengalele futhi umnikele njengoba ngangenzile komama ney'ngane ezaphuphumayo ngiphathe nabo umayo kube isawatha kube isolo kube sombuluko lesibili usezosa kube lesibili ngiyibone ngathi le ndawo isivulekile angazi ngathi umashi wonke bese ngiyayibona ngathi unkulunkulu ngiyazezulu ufikile manje ngithi hayi ngisokuba abantu ababuye ekuhambeni ohambeni bebuya nobaba kodwa manje ngiyayibuka le ndawo kunamaqoqo wena wabona kuno-social distance lamaqoqo ngamaqoqo ahlukene yize kunamaqoqo bese kuthi ngiyafika eqoqweni elithile eliningi hawu uma kuthi iqoqo liphendulwe liwomuntu lo muntu bese ngiyambuza nginawo sengibuza ukuthi awuyini emthakazweni okunye angathandi ukukhuluma vele kweningi nalokuye futhi akuzange avuka ahlale angibuza iqoqo lelo qoqo liphendulwe liwomuntu bese kuthi elinye lokugcina elalilide kakhulu nawo wonke iqoqo ngithi ngiyalibuza athi hhayi hamba oluyinkunzini sokulandela ngithi ngisathulule kanjalo asekuqhamuka abantu wena wabona ikhenani siye ekhenani ifu labantu lingathi khona into eliphushayo bathina sesiphumile sesigezile sekumemezile inkonzo siye emthandazweni lapho wofoka bangcwele omunye bangcwele omunye untombazane uthi yazi la ngikhanya umphefumulo sasiqaphelisise kakhulu uthi ngithi mina ngani uthi kakhulukazi thina into enzelethelele uthi yazi unkulunkulu usukehlile qobo uwaba nathi la uthi kumele siqaphelisise kakhulu ngoba kuyenzeka thina ntomzethelele kodwa kwanje ngoba manje kuyenzeka thina ntomzethelelo kanti ubuhambile uye umuntu wakho angithi manje unalesi sibonakaliso wena osibonile usuzokhuluma la athi omunye kanti useyindaweni yakho uzile uzokhuluma la nokuthi mhlawumbe uthintanile nalowo muntu wathi ibhabhayibheli yabo uzokhuluma futhi la wathi siqaphele kakhulu bangcwele wathi nje angazi abashimane lento bangayenza kanjani ukuthi siqaphele bangcwele ngoba phela ukhona unganazi uthi hhayi ngoba ngibona isibonakaliso sengizokhuluma bangcwele ngithi ngiyabonga kunike mhlawumbe kakhulu ngiyabonga unkulunkulu akhule nginciphe ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bombama unyazi bezulu siyabonga leli thuba esibonke nqango unyazi bezulu lokhu uzohlambulula abazali bethu ezoneni zabo abazonayo usuka kwabasendulo ukuze kufike kwabasizalayo lento ephetha udadewethu iyadabisa ibuhlungu ngoba thina sinenkani thina abantu bomhlaba masambe emhlabeni abanye bazibabhilishe athi umuntu kunani pho akhohlwe ukuthi ushembe lento ayiqambile uthi nasizukulwane esiphilayo wayeyiqambe ngoba ayibona ukuthi abantu abadluli ukuya kuNkulunkulu kunabantu abangaphiwanga inhlanhla yokulalela abanye bakhulu abanye bancane ezinye izinto ziyafika kuthina endleleni siyithalalise zisho abantu abakhulu ube suyabuka ukuthi kuyadabisa lo muntu maye emelana noNkulunkulu kodwa ebethi yena uhola abantu mhlawumbe umshumayeli mhlawumbe umfundisi mhlawumbe umvameli mhlawumbe umkhokheli athi ngoba into ingafikanga ngayo abeseyibisa kunabantu ubabunene wabayikhuluma lento kuyisu abathi uNkulunkulu mayemisa umthetho la ekhaya emphefumulo bawugxeke bawumisela bathi bawukhulume nabantu abantu bese besuka babuye bazoxoxela thina singabe sazi sizoyithini lento ngoba basuke kade beyikhuluma nabo abantu siyabacela ukuthi
mabakuyeke lokho ushembe udele ukhosi bakhe ngoba ezolungisa umhlaba ngalo muza wakhile uzolungisa amaphutha abazali bethu ukuze abazali bethu badlule bayohlala naye ubongekile wakithi ehleli bamanazara mayibonkosi lento ekhulunywa ngayo yodadewethu abasuke bese bengena ebusheni babo ukuthi abahloniphe kunabantu abagqugquzela ukuthi impho kunani ngoba le ngemvelo yimpi leyo nto ngoba bambisana noNkulunkulu lawo bantu abanjalo umuntu-ke maye esabona izinto zingahambela kahle banenkani siyacela abantu bayiyeke leyo nto ngoba kuwumthetho kaNkulunkulu le nto ekhulunywa lodadewethu eqala ukhulumela noma ngibeka ngimncane kodwa akusasizi ukuthi lo ngicasha ukuthi ngimncane ngoba umthwalo ogcina usubeka kuthina njengoeshe abashumayela bayisukumele bayikhuluma ngoba wakwasukuma udadewethu nawathi wakhuzwa isalukazi sakho sathi mntanami uma ungena emveleni yakho kodwa impahla zakuhamba ngoba uhamba la emagcekeni ucolisa umkhumbi ucolisa umhlamba omningi wabantu phuma uhambe noma kuyimvelo kaNkulunkulu ayidalile kodwa phuma uqoqe impahla zakuhamba mntanami uzobuya masekulungile kunendlela abakuthi ujamangweni bakhona omama abaqotho abakwazi ukuqaphela lokho baze bagcine sebethi-ke ncona bahlala endlini angayi nolongile ethempelini kanganani masezosukuma ukhulume phakathi kwehlelo lonkulunkulu wena-ko shushuzela ukuthi kunani ungakhohlwa ukuthi lelo cala lobekwa kuwe izinto ezibuhlungu lezo zokulisana nomoya noNkulunkulu ethi alungisa sicela abantu bakuyele lokho ngoba babuye bayikhulume lento abantu singabe sazi ukuthi uyikhuluma kanjani ngiyikhuluma ngoba iseparadisi la ushembe ukuthi khona akuhlanjuluka izinto zibe sobala ukuze abantu badlule babonane noNkulunkulu bangene emndenini yabo lokho khulunywa lodadewethu kubi ngoba ubuye kuxekeke ukuthi uyikhulumele leyo fanele ayikhulume umkakhe ngoba fanele ayikhulume yakhe ngoba abazali bethu bahamba benenkani benza kanje sebeboshiwe manje baboshelwe bona lelo gama abantu abakuyeke lokho lana kuzohlanjulukela imindeni yethu eyahamba inenkani yaboshwa yiyona inkani isiyabulala manje ngoba ithayinakiwe kukhona abantu abahamba benza izinto ngamayibomu mase bebhajwe ethuneni bese bebuye bezobulala bacekele phansi manje indalo wandisa amacala lo muntu uma ebulala manje umsebenzi wezandla zikashefa uma ubulala umuntu noma abekuthiwa kuyithongo noma kuyidlozi njengoba kuthiwa idlozi ilabo abantu abadlokopela badlokopela basebebonezani bayabulala bacekela phansi bandisa amacala abo bayasizwa ngoba phela lo muzi wabo siyabacela ukuthi abayeke ukubulala bakhulume kahle ngomlomo hayi ngezandla mayibonkosi ngoba iy'ngane zabantu zi-paralyzed iy'ngane zabantu zikhubazekile ukukhubazeka phela uma sewudinga usuke masengalutho kanti uhlushwa yidlozi lawo abayeke ukwenza njalo ngoba ngeke abathethelele uNkulunkulu babeqhubeka ngokubulala ngoba bethi abanakile abafuni indlela shembe uzobapha ushembe indlela zokuthi bavuke bakhulume kuthina bese begcwalisa izandla zethu bangakhulumi ngomlomo bagcwalisa izandla zethu ukuze sikwazi phela ukubafunela impahla sibathethele amacala ayobonkosi ngoba yibona bahamba bonile abanye bayithatha iy'nkomo zabo bayodlela emahlathini uzothiwa indoda itshontshele umhlambi wokoyikoko kanti utshontshwa amakhehla lekhaya ahlele ey'ntabeni angekho emazulwini omndeni adoshile lento ushembe ukhulumile ngayo ukuthi uma nazi ukuthi umuntu wayemthakathi musani lokho nigqobuzana nithi wayemthakathi asimfuna lento eshiwa amadoda nami ngiyakusho ekhaya baba nazi isithebe zabo biza bonke abantu abangamadlela ndawona kodwa ungababiza babathakathi ukuthi ushembe yebo kuyiqinisa afuna umuntu omthakathi uyasasho kodwa ukuze ukuthi ushembe egcineni koze kube nini kuthiwa akafuneki ewala ekhaya uma kuthiwa akafuneki ewala ekhaya
uyaxoshwa emndenini uyobala emahlathini mayobala kumahlathini akaphenduka agadle kwabanye abantu njengoba isisho sithi akhodlozi kadlule ekhala kumumuzi akazi ukubheka abanye abantu uzobheka labo abamxoshile abese gadla khona lapha ekhaya ufuna ukukhanda abanye abathakathi azohlala nawe lapha abazothi uma sebefile baxoshwe emndenini kwandiyiqembu lesisizukulwane sesibongo sakini esahamba sithakathi uthi ushembe yini ekufanele benziwe abayekiswe ngoba lento bayenze emhlabeni njengoba bayenze emhlabeni basayenza nangaphesheya kwethu kodwa bayenza ngathi abayekiswe yona abelungu basicindezele amaphoyisa abaninzi kodwa khona ezinye izinto abafika nazo ubona kwakuyintando kakhulu lamajele uma umuntu ebulala abantu abelungu bamfaka amaphoyisa amoshe lokutala ejele usuke wenziwana ejele uyonqanyula ukuthi ahambe sabulala abantu ayongena ejele hleze maye efika ejele lapha ezubuhlungu noma eziyimfundiso athole inhliziyo akayiyele kodwa bamqoqonisa amahlanu phakathi kuyabulala manje-ke la thina okhokho bethu bahamba begama bafike baxoshe emndenini bese bawuvazi lokhu umuntu phela bayuvazi wenza noma yini ngoba umqoqile nabo-ke laba bomathakathi kushemba kusizi lokho sithi abafunakali emndenini abaqoqe babuyele emndenini bese bethula lowo buthakathi bakuthole emhlabeni ulusifa owenza nokubi owaxosha ezulwini evukela uNkulunkulu wayesexosha owenza emhlabeni mayesesemhlabeni kufanelane neNkulunkulu uzona kanjani umoya ulusifela kumuntu amenza izinto zasesihogweni noNkulunkulu umoya ungena kumuntu amenza izinto zokulunga abesehambe nomuntu laba bantu bayacabana bobabili wathi ishembe lothi uma ufika emhlabeni ufundisa abantu ukulunga abayisihlanu thina bafundisa ububi ekhuluma nomqali wendlela uboyileke bantu ngele emzini yamadoda ufika abafundisa ukuthi xabana nompoyeni bese uhambe uwele kumajiya kunikeze udakaza umdakaza utonafe bakhambise usumshaya ngomuthi ufundisa imfundiso yakhe ngoba uthi ulwa noshembe ngoba ushembe wamxosha ezulwini uthi kushembe abantu laba bantu bafundiswa ulusizi abasekho emhlabeni sebengale kwethuba ayikho le kwamesha kwethuba uthakala wathola emhlabeni ulusizi washa usathane wehlozi emhlabeni wafika emhlabeni wahunga abantu uthi ushembe kabayekiswe ngaphesheya kwethuba bathule lezo yithixo bese bengena emndenini bageze babe bakhe bese kusala icala labo bese begwetshwa bafakwe ejele lasezulwini bazokhalimela ejele ngeke besakwenza ngoba lapha sibadedela ukuthi laba bahlohlile khona olunye usuku la ukhuluma umama uthi lo mama wathelela ebuthongweni wabona usana lelosancediswa okukuza ngesisi kodwa wavuka kwahlala phansi kwathatha isibhamu wasihlohla inhlamvu inqwaba uthi masikuhla ibhamu ehlohla inhlamvu ingane encane kodwa iyavuka isibhamu kuyiwe naso kodwa iyasihlohla isihlohla uthi waseqhamuka ingane yathi lesi sibhamu ohlohlayo sekuhlohlela wathi ngifuna uthule ngenhlamvu umawami umama afuna ungele ekhaleni kodwa wamusha uthi ingane encane kufika ekhala lo mama uthi ngiyibonile ingane yamhlophe isibhamu ithi lezi inhlamvu zoyithulela mina zonke ukubona kodwa into ehlungu la uthi umuntu ushaya ngenhlamvu intolwane ngenhlamvu lithi ukhambani lo ilo muntu omdubulayo uyahlala lo basikhaphele ebini basikhaphele ekufeni iy'nhliziyo zabo sey'hluthukile ithi inyanga yezulu ingane engazange ibone ilanga eyaphukumayo inamandla okwenza okuhle kini emphilayo inamandla futhi okwenza okuhle uthi thina boshembe siyahluleka ukuyikuza ngoba izwi layo lifana nelomuntu omdala ngoba ayinasoka azange izale umuntu uqala ukwehlelwa isitimu sokuba nomoya wasezulwini ngesikhathi ethi umhlabathi ezalwa uthi yena akazalwanga unamandla amakhulu anganga kaNkulunkulu mayethi ginqika umuntu yaginqika ngoba izwi lakhe liphilisa nomndeni wakhe manje-ke ibuhlungu le ndaba athi ushembe shaya umthetho abantu bayavinjwa lapha esangweni bakhonza abahlala sezulwini mayigqoka isikhindo yathi kuthiwa kamngeni umuntu ogqoka isikhindo ngoba lo muzi umuzi womuzi
uzokhulula uzocela ukuzonika abantu into ethelele isibili uyazi khona abantu abahamba bengathakathi bengenzi lutho okubi kodwa abone imizi kaShembe ngenkani bafike baboshwe ngalokho uShembe ubanika ithuba lesibili lokwakhela umuzi ukuthi ninenzalo abantu abangamaNazaretha kodwa babethwenza umuzi kaNkulunkulu bathwenza uNkulunkulu banika ithuba manje masobeke thina siwudedeleke umthetho kaNkulunkulu ubulawe lothola kwani lokho abantu bafika begqoka umnqamo nemiyelo bese betshela ukuthi ayikhululeke labo bantu abanifakele babegule ethuneni sebekhathele bangilethe ekhaya emphefumulo manje ukuthi bazothula nezithixo zabo abayifake kunini ukuthi zibonakale zigcine seziqhambo nemiyelo zithuleni manje nibatshele ukuthi senifikile ekhaya emphefumulo nizothula izithixo nizogezwa nibuyele eNkulunkulu ngoba akudluli ukuthi ethuneni imithwala idlula imithwala babeyiphethe yokungoma nomnyama manje wena bese uba nenkani uthi hayi into babumkhutha bakulethe ekhaya emphefumulo ngoba bengasayifuni uma besayifuna bazokuthumela khona izakho ungezi lana umbuka wokuzogeza ububi babo nezithixo zabo manitshela ukuthiwa kumlande izintambo enifake musakulwa ngeke usagula mase wangena kulo muzi wayekhumbula bakugulisa nje ngoba bebesafuna bona into yabo manje siyabahlula ngoba ibasondeza umsebenzi sebefuna ukuzongena ezulu bagezwe bese behamba beyekhela uNkulunkulu awukwazi ukuhambisa abantu bethele ikwama kwaseNkulunkulu awukwazi ukubhabhathisa abantu bethole imkhonto benemkhonto bethole amanikenika amacala bethole ikwama zokulala zomgoma nomnyama uthi wabhabhathisa babhabhathisa njani abantu bethole ikwama bayethula uShembe uyabethula la ekhaya kuNkulunkulu mayibonge Nkosi siyabanxusa abantu ukuthi abantu abamuse ushumele intshumayelo ukuze abantu baphamba nomthetho kaNkulunkulu onisiwe la ekhaya emphefumulo kuzoncengela abantu khona umuntu unkosikazi wangawukacala othi wathelela ebusuku wokwalahlekelwa yifoni emsebenzini mayiselele wabona ifoni yakho iphethwe yisalukwazi sifona uthi wathi hayibo ngoba lesalukwazi lefoni yami uthi sasizela wanje wena musuba ngumsindo wena awuye ethembelini lapho namhlanje ekhaya emphefumulo sicakona ithina sishona ifoni yami usayithola besifuna ukufonela ngayo uthi lo mama wayibona ebusuku ethi ethembelini lakhe wasekhuluma umama wathi wena kuthiwa wena hamba ekhaya emphefumulo wayibona yena ethembelini sibonakalisweni wayibona esuka ethembelini emini ezala ekhaya emphefumulo wafika amasango angabikhojo lapho sesisango wafaka wafika kunamasango la evaliwe bathiwa bonke abantu abangenani kusela basangena uthi wasethola la ngaphandle akukho mizi kuyindawo ngathi sehlala wabona kuqhamuka amabharawuthi umuntu wesifazane uthi wamemeza washaya isango leli ethi afuna bamvulela amaphoyisa ushaya imbuka ngamvuleni wabona ngafika amabhara azombamba inkonzo akula azafika la mayefika ikhetha lesalukwazi lithi awusufile mntana uthi wathi lesi salukwazi masikhuluma naye siyenxafuza ucawuthi ushingami siyanxafuza uthi baxoxa ngizabantu mina uthi wayesebuza lokho ukuthi pho gogo yini nanje wahamba buza uthi lo gogo uhamba nqunu sekungumswesana ngazo noma intambo esidwaba enqamlo handweni leli khetha liyazambela nje lodwa uthi mntanami zazi ngamaNazaretha sona sinenkani phambili safike saxoshwa umndeni ukuthi umndeni zawukhipha ngoba sona phambili saxoshwa naNkulunkulu siloke sahamba mntanami sinokhokho kuwe enzalweni yakini siloke sahamba siloke sehla senyuka asikutholi ukudla uthi sesidlile ibheshi kamkhulu wakho sadla ukhokho lwakhe sadla yonke akhuluma ngengubo sadla ibheshu sadla isinene sakhe sadla ukhokho lwakhe uthi njengoba ubona nje mntanami sengiqedile isigaba sami ubona ngathi uzothi ngishila uthi masiqeda zona mntana sobe sesidla ilonda zeni nomilo izilonda abantu ababenenkani lo muzi ke uNkulunkulu uzobathethelela inkani uzokwenza ukubathethelela isibili asiwugcineni kumthetho kaNkulunkulu awumisiwe
siyakuwela ngoba simusela abazali bethu ukuthi abazi ukuthethelela phela kwesithathu isibili leso uNkulunkulu bese isithathu ngeke bathethelela umama nowade ekhuluma siyacela ukuthi uNkulunkulu wasekhaya ngoba uNkulunkulu okwazi ukuhlaziya izinto zabantu nokwazi ukuchitha izinto zabantu thina sicela kuyena uNkulunkulu amsize lo mama leli khehla kuthiwa lahamba liphakamisa ikhapha zemizi yamadoda amakhosikazi eganile uwonisile lamakhosikazi amanye kwakungamakhosikazi abanye kwakuyizintombi wonimizi yamadoda intombi uthi ushembe umqalo wendlela ngoba kuthiwa usinqamnadi wendwe zesihogweni kuthiwa zibongo zomqalo wendlela ani wazona wawashizu wazonqama udwendwe olalisihogweni ngoba insizwa mayiphuma yonumuzo endoda ithela imbewu entombini enganikwanga uyise wabo lonke ithongo liyangcola uma insizwa nje yathela imbewu yayo entombini enganikwanga uyise liyangcola bese kuyaqatshwana ngaphesha kwethu asebehleli ezulwini bese bexabana bese kuthi umqalo wendlela phumani kanike noba ngumsile ngixabana ngayo bese bethi hayi umajiya ungcolisile ngendodana yakhe efike yangcolisile indodakazi yethu wasengcolisa abekushembe phumani ezulwini lami noxoxa lentweni ngaphandle kwezulu kuthiwa gcole into engasi ifelo nenodinga okulaa lezi thile sesithi manje izinto baba bethu hayi into yalayikhaya umbono akubona into yalayikhaya yinto yafuthwa okhokho bethu ngoba bethishe ezulwini bayifika ngaphandle kwezulu njengoba kuthiwa ngaphandle kwezulu gcwele yonke into engasile baxoshwa uthi-ke kuthi ushembe usinqamnadwendwe zesihogweni ngoba wafika emhlabeni wabuyisa inkolo yasezulwini ubuNazaretha obuzofundisa ukuthi mfana ungayithathi ingane yomuntu wenza umfazi ungazange uyinike uyise ukuyinika uyise ukuthi wena ukhiphe inkomo zamabheka kuphelele phamba nenyazi ushade nanensizwa yake yamvatha abafowethu benkulu yamvatha yamthathela umcimbi wakithi isinela lentombazane yawuphatha kahle ngenhliziyo ehlambulukile ngazi noma ndisengakizenomsengale insizwa kakhumana yaba umfowethu yamembatha ngiyinhle abafowethu bayabelela lapha kwaphambana lemvuba ngikhuluma ngenyongo iyona eyayibhizi inkosi yokuqholisa umakoti eyokwenza ukuthi kwaphambana inyongo inkolo le ukuthi ikwazi ukuganiselana bese uyisa idedele ingane ayisulu uyise lapha kubo nenkomo omncamo ayifaka uphaphathi lezi salukwazi zihamba zophathisa umendo emendweni kana ungayikweyilo ungaphamisi umhlehla ulezo salukwazi ezayihlambulukile kulo mendo wakwantombi ziphendwa ngale kwethina zibe ziyokhala nomntwana hayi ukuthi umntwana aphume nenhlinifa zamabutha ugcwalisa wafunda wasencane ngoba uphumene namadoda ayokhala ingakho ethi uNkulunkulu akwenza isiqiniseko sokuthi intombi yanotshola iqedwe uyise engahambathi ingoma nensizwa uyise bese eyethula ingoma ayengoma ngayo ingane ingoma isencane iyasukulwa ngoba tuphehla kuchitheka igazi lapha ingane masencane somntwana ikhule yenze umhlonyana kuhloma amabutha kuba imbathi ayimboze intombi ukuthi ingadlali imdwebe netshola bona ngoba phela ingane isuku mase isenzela umhlonyana isuku sikadiphumile isiqala uvela amabele asuke esevula amehlo kubafanele bayijaha intombi noma uvula amehlo ngayo ufuna ukucelela phansi insimbi kaShebe intombi phela insimbi kaShebe noma iNazaretha noma iNazaretha insimbi kaShebe ngoba imbali ngakuthi imbali isizwe ngoba uShebe uyilatshela ngayo ukuthi yabona into engidalile lokubona bebahle abantwana bathi uShebe bambozo ukuze bangabukwa uLucifer angazi ke namhlanje ngoba bafuna umboza kuba banamuka mbozana emakhaya uNkulunkulu wayefihlela ukuthi uLucifer angamboni nozinambula ngoba sensemendweni so usumbozwe inyongo zakokansizwa usumbathwa insizwa zakhona zimboza la kade umbathwa ezakini kwenza umhlonyana twashomani zinsizwa lapha ekhaya nimboze lentombi ngoba manje isilola manje umkhonto uthe imdwebe ibone noLucifer ibone bese beyimboza ngehlangu zakuwo wathi umhlonyana
kuthethwa khona sayigeza nangalo leli hlahla lelo intombi ukuze zibe nesithunzi nesithoba zisabeke zingabizisi okwanamakunda nethoba osikuyiza kuthiwa intombi nje ngempela enethonga ubiza ngalo insizwa ziyakwazi zishayisana namakhandi zithengeni nesithunzi hayi ngoba igabile ukuthi uyise wagcina amasiko enkolo yokungcwele ingane uzenzele zonke izinto ey'fanele ingane ibe nesithunzi imbozwa amabutha kuwo mase isilotsholiwe uyise uyayidiliza abese enikeza uphaphe imbathwa amakhehla kuwo izalukwazi zakuwo ziyogana nayo ngisho umyeni umkhwenyana ngisho angahambe ebhabhalaza yonke indawo kodwa yena akabaleke ekhaya athi umkhwenyana ngokuyakhe ngoba ugane izalukwazi ey'hlambulule ezithi mntanami wafika mfazi ongumama ufundisa inkolo naye mayibongozi le yahlula ogogo bethu namhlanje bafundisa omakoti bethu ngoba bashiya imendo banenkani baxoshe emndenini babuye bazofundisa umakoti bethu umakoti uhlala inyanga yodwa emva kwalolo mbona usenzile imikhuba kanti uzoyisalukwazi esezazambe zokugcina umuzi wawo uthetha amacala nayo ugeza uzalukwazi enjalo uzisuka leyo nsika kanti usipho angena uzalukwazi umuzi wendoda babuze ube muhle abantu bakhonza uNkulunkulu bengenansolo bayeke ukumzela ithonga lizokhonza uNkulunkulu kunomthandazo wokulala othi insika zendlu yakho mayidumisa iJehova neminyango yakho nendlu yakho idumisa Ijehova kusho ziphi insika lezi sikhandayo inganesemjolo uyakwazi ukufaka isika esibhaludumisa uJehova kodwa futhi kube kwenziwa inkuba khona eceleni insika ithonga yilo lihlelo izinsika zendlu mayidumisa Ijehova neminyango ezikhodla ilezi ithonga eliphethe impilo yakho ilona fanele udumisa Ijehova lingayomdumisa kanjani esikhotheni abageza abantu bawuhlala noNkulunkulu bese befundisa ukuhamba kahle kwaNkulunkulu nokuyiphatha kahle kwaNkulunkulu mayibongozi ilo kushemba zokwenza la ekhaya empilweni akezele ukushemba emhlabeni ufuna simthume emahlathini nasemabukweni kodwa nabazali bethu umama-ke lo okade ekhuluma ngoyise siyacela ngoNkulunkulu wasehleni hlanganisa umndeni mama ubaba wenu njengoba sezowakhuluma fanele aqala ucele umthethelelo kulemizi yamadoda ayewunika wangcolisa ushembe phela uyazi ukuthi ukufa kobaba bethu emandulo uqede yonke imfuyo asenalutho indoda sekuthiwa indoda esikhathi samanje ufuye inqwaba yey'nkukhu amathi yawo mnumzana kanishuri ufuye iy'nkukhu makuthiwe kukhona iy'nkomo zibambile intshontsho lenye imathi umkhuhlane bayishe okhokho babo bayidla yona bancela yona badla yona bahlele esikhundini sosizi imfuyo bahambe nabo bahlale esikhotheni masibasondeza uNkulunkulu begeza ngoba bayalibuyisela ifa lawo amadoda abamadoda sibayasitwale manje-ke umama khulumela umama khuluma ngamnawo walele ekhuluma umama sizela amadoda enjalo okuthiwa qala okuthiwa yiso ukuwasibala kwakuyisizulu leso yiso ukuwasibala bangashiya umuntu okhulunywayo bakushiya umuntu owenza kahle umuntu owenza kahle kuyiso lesinye isithi uyi-gentleman bathandela abantu kulindelo yamaphakathwana umuntu oqoka izinto owenza kahle ongawona umuzi wendoda ingakho wazakhangusoma ngoba kwamanye abantu ungawona umuzi wendoda nakhona kodwa ichasha zakhona kodwa babebalele kufohla ibaya zamadoda kuthi uyisoma umuntu wasibona wakushiwo ngobani akukho la sekwababazwa khona bathiwa bayambona kufanele phamsidlula le ntombi esekuthini ngalapho kodwa akazi kuthiwa khona umuzi asewonile kuthi uyisoma umuntu wasibona bese kuqhamuka uMajiya kuthiwa yiso uMajiya bese ethi amakhehla amadala amanyama ngoba besenza amanyama efohla imizi yamadoda sizala amadoda ayinjalo kuze kudinga ngayo nikezwe inkomo umuntu kodwa lezi nkomo zibophile emfeni akasayifuni nawe bejabulula yiso wasibanawo yiso elathatha iy'ntombi zembanga lazonisa zagcolisa imizwa isemkhulu abasayifuni abalushembe hlalani iy'nkomo zoyikho emkhulweni hlalani amahubo lawo niqosa ngawo hawu khasula ungazi uhlabelela ihlabe esikhathonile yini ushembe abasibawunisula nje walethi ihlabele ezibamahubo wayazi ukuthi amanye amahubo awubhinqa amanye amahubo ayisiqanganiso amanye amahubo wagqutshwa waphefumula ubhuti waphefumula wathula wathi kanti kusho umuntu ubulala abafowabo ngoba efundela amakhosikati
wesekadile sezongena mina usezongena mina ube izibongo zakhe manje sefike lo muntu asayifuna ngoba lento ivusa uhlevane mfethu wayibona yes baze baqamba amahungu ngawo uthi ushebe hlokhala amahungu lawo emqosha ngawo neyibongo zobaba bethu asihlole zingabe ziyihlamba mase siyimemeza kwena mhlathi inkomo eyiningi ekhaya kodwa ithonga liphumela kakhulu labafana basameza lento basaqephuza nomuntu manje umuntu lento bayazi yakhandwa lento ushebe uzogeza izinto ey'njalo la ekhaya lephefumulo mayibongosi amen nakuweke mama hlanganani phela ushembe uyazi ukuthi sesiyahlupheka imbuzi ushembe uthetha amacala amanye le boya nje bembuzi niyiqhuba niyiletha kuNkulunkulu la ekhaya lenkosi sesizwile ukuthi baba unamacala nje akazange azenze ubaba ufunziwe igama lethu ufuzo ilizwi kodwa lisuke esenzweni ukufunzwa ufunziwe ababenza leyonto sebeyinika yena bese efuza bona kwase kuba ilizwi izokwenza isenzo ufunziwe ubaba ngalomkhuba ukuthi ahambe usike ediliza ikhakha zemizi yamadoda noma-ke ediliza iy'ntombi zemizi yamadoda babophile umntakwethu ongamaye iye emhlane intolozisuka kwanibiza kanjani baba uthe seyiNazaretha waba nesho obesana washomana nalabantwana ekuthiwa bayinzalo yala eNazaretha abadala bona odadewethu labo abadala sebebuya empilweni abayinzalo yala wazwana nabo uhambe uyovuka nathi ey'jabulela ukuthi udadewethu usekhona impela mhlawumbe uvuka nathi kanti ufike kanti uvuka nathi kuye kasibili labo uvuka nathi ababizwa inhlansuthi angazi ukuthi inhlansuthi yesilisa hhayi amadoda inhlansuthi yesilisa ama-gentleman ubizwa uvuka nathi ntambama sekhanjula abezingeqiniso sekusala labo sokuhlala ekamereni la inhlansuthi sekudliwa khona udadewethu onginamayo uzwana nodadewethu abayinzalo abadala awubona kanti intambawa kanti basephukile babohlala ekamereni lapho yona inhlansuthi isishushumbisa amapeso obhili abaningi labi inkakha lezayibhola amadalini lezi ezinzala la udadewethu akazi ukuthi ivumule emhlabeni phela manje idalini liyahazwa bangumsili udadewethu masephuzile ukugijima phezu kwamatafula embhede khona nawe naphezu kwamana useyabonakala kanti kahle majika mbiza phela bebizana majika sengiyezwa ukhuluma akudalula kadalwe kona masephuzile awubuza uthi uzwana nosibandana naba abadala abayeNazaretha manje masedalula hlule lami ikhakha zikhotheleka ziyakhona zingabonakali yena yedwa ukhuleka kakhulu la elokishini uthe suka masebe usuka zona iyinsizwa lezi zalikala ihlathuli mase uyinhlathuli hlukanisa phela singathi masekhanda ovuka nathi usuyashela khona la udlala inyaza abantu wazapho zawa intombi mayizeyashiya intombi ephukile intombi esuke isingene ebusheni bathu iphukile singathathi isizulu intombi nje maqala ishawe izibuthu iseyaphuma lana shoda ukuthi intombi ayizethu ibuye udadewethu khona la insizwa seziyashela khona lapha zabazanazela umhlobo udadewethu wamumatha yaphika inhlansuthi ngathi yaphika fika ngomfundisi wathi umfundisi ayikho lento kubonakala kunengane mashiya kanjani icala lathwala yinini baphoxela kodwa bafuna inkosi yangakama ugeza umuzwa wina nokungezi wena amgezi bayekela abantu leyo nhlansuthi ngiyibone ukuthi abantu ngisambila ifisa uNkulunkulu ayiguqule ibone iphutalayo bese ihambe yothelekethela msheni ungaseza mina ngathi ngiyacela abasela mhlanisa nomfundisi omjikele kodwa hayi ubonakala ngengane yebo wayisho ngompilo ufuna umfundisi laphuza khona umuntu kodwa ushinda ukuthi usibani nje usingane akasafuni ukuzokwezimuzi phela uma ungena emzini wendoda akusho ukuthi uma ufika emzini wendoda intombi isinengane eziwu-3 nawufika ube ncane kuthiwa uzokugeza uyeleni phela laphuza khona bonke abantu uyeleni uzogeza umuzi wendoda khona kunjalo inganawe uye wophuza ongcolisa umuzi wendoda ma ebhekeni kini abantu bethishelizile ungababona ubusuku uyavuka kusasa
nawe umthetho usembulula tishela uzoloku uthatha umthetho utishela lapho tishela awusisolisile usuthatha udontsisa ushaya umthetho uvuzana ubale naleyo kade ozobusuku hawukade uqalile umthetho ungcolisa umuzi wakho nawe kudala naye udadewethu angikhulumi ngodadewethu ngikhuluma njalo ngento eyabayingozi udadewethu mayeseqedile ukwenza le mikhuba esedalo sebona abantu wagcina sebuyekile wathi buthi cela ukukhuluma ngokwashela sengiyakuhlaza ngathi mina yilungile waqhubeka udadewethu wangibona esizweni vele phela umuntu wasezweni bethi manje esekuze yadonse i-3stars leyo kwathi ibhayinethi awujakabona lapho nhlasuthile aseqomeni yakhe phela yasibona intombi masebexabene idodolo ummese edalile ubona sebezobika umnini udadewethu ufuna usikwati nifunani yake wayeka udadewethu ukusonda ngiyakuhlakula namhlanje bayonkosi ngiyakuhlakula isibili owamathetha icala wadlulisa ubala wahlupha ekhaya waxoshwa wayibalekela yena wafika ubaba wathi icala ungabumxosha umuntu yayeqale ndawo bathi ungabumxosha umntwana akona wakho umfundisa umthetho ngeyani uyoshawa ithina wathi sixoshiwe malidide okuthoba samanalesizakalo siyemgidini sabezafika saqeda ngabuya mina mangibuya ngithi ingane lezi sifusise ekhaya wathi makoda sike isifusiso babosiba sona ngithi mina yini wathi ngicela uxoshe ingane wayixosha ingane endlini ngokuthandaza wayesefikile ubaba uthi ohamba nabamudukule niya ejudiya umhlangane ngenkosi uthingwa nenkosazana uthi wambele ubaba wathi uphi lomfana wathi makoda uphi lomfana wakala wakusihambeni wathi hawa yinto ejudiya lomfana thini lokwaqala umhlangane hle ngaphandle sesizakhumbula ngomsuku walo umhlangano yasibiza inkosi uthingwa nenkosazana yathi ngiyabizwa ngondlela omashiya ondlela uthi masifika phambi kwenkosi uthi sihamba nesizukulwane sokhokho masifika phambi kwenkosi esithi inkosi manje lapho ungasondeli yahlala inkosi uthi kwase kuqhamuka inhliziyo heart khona kuzoyenza inhliziyo heart uthi lokho egxumagxuma esimama kwabo esithi inkosi uthi ngekosana ebondlela kaba inhliziyo uthi bayibuka okhokho ukuthi ubaba wayesemumva obekisemumva mina uphambili okhokho abangaphambi uthi bayibuka basithi ubaba uthi ngekosana ekaba inhliziyo kondlela uthi basebephendula ngekosana wona phela ngaleyo thina ukuweqa uthi nabo khokho babusi abamadodana uthi kwaze kwafika eroni yakho ba wayese ephakamisana babathi hayi indodakazi yami wathi ngiyibona ngophela ubaba mayimoto angafuzile mina ngifishane ngifuze omalo ubaba mayimoto engaphethe nodadewethu wami ngaphethe wathi ngiyibona ngophethe usibani mali uthi inkosi yamanazareth umfana wami uyathandaza futhi ngempela ngangithandaza kalosiyabeli umkhulu umthandazo nje ukuvike ngangizama ngesitimela kakhulu ngivike sekubona isikhathi soshawusisa sengayala imkhomo abantwana basebethandazile sekukhathele ukuthandaza ngihamba nabo ngeke ngabona itimela ngizibe ngifika sekudlula 6 ngoba kunzima kodwa ngaleyo nyanga ngangithandaza kwazi ubona 12 4 9 ngikhuthele futhi ngizizwa ngizizwa ngokuthandaza uxoxa noNkulunkulu ngabe umuntu obathandaza ngayo khona la uzokucala umama la ikhona ngithandaza inhlanhla lethandaza nabantu bathanda phela uqiniso usolakala vele ucela uNkulunkulu ngangithandaza ngalesikhathi uthi ya umthandazo wenu nje ungezimina uphelana nini ngakithi uthi wavuma wathi kusamakhosi wathi shembe ngizweni bahlela ngithandazo bakusugcoli amanzi agcoli wathi yembe zadadwa manje uyathandaza uza kumina umthandazo nobona ungcolile nobona udadewethu uyakhala uthi uxoshile ekhaya udadewethu ngamamxosha wabaleka ngokwazi ukushaya ehlukumeza ingane ekhaya sedakile uthi-ke awufiki umthandazo yini nani nyawulaphi umthandazo womuntu awushembe ngqo uyakwabakili ababili babehleli lapho emkhosheni bazohlala namkhosheni umthandazo njengoba ushembe sakhela ikhala emphefumulo yokuthi bageze bawuhlala noNkulunkulu bawufika umthandazo bawudlulise uNkulunkulu ngoba bahleli namo bonkosi mina wami ngawazi ukuthi kanti wami umthandazo ngaka awufiki nje kanti uthatha ubaba bawulahle ungcolile inyembe zadadewethu angikho lapho ngilapho udadewethu esedlulile wathi wamtshela ingane iyatshelwa umthetho thina sishaya
ngamlanda udadewethu loweshiya ubaba wahlala ekhaya ngamtshela ngamnyalo ngeyisu lumuzi washela kusona babatshiwo uwasinganazayela ungakwenzi u-1 no-2 no-3 wenzo nabahlala awazi ukuthi umuntu waphinde waphambuka wagula amasona amabili udadewethu wadliwe ekhayeni mayesendleleni udadewethu akayihliphanga ingane ekhaya nawe njengoba wona unekane nje ubhaso ungahluphi masohambile bese ungabi nayo ingane ezoshesha njengawo angashesha namasezweni uyathumeka nawe uthumeka hlasuthi thumeka hlasuthi abantu basemasezweni akusho umbozi wavela ngayibonanisa sebenzisa umqondo nawe uyazi ukuyibona abantu bethakade musukile ukuthi umuntu inganozile khona ngezabo baninyanga lathakade ukuthi bagezwa ekhaya nawe thatha impahla uzobageza walindi ibonakaliso amen uyabuda kwethu kuya kumfana wakho uthi ngicela umtshele baba wakho uthi njengoba ngilokubuya njalo ebona ngamehla angesibonakaliso dadewethu ebona efike ekhaya ingane yome ikhonkobala ingane ekamereni njalo masezosha u-12 ikhonkobala ingane imbone ngene qala ekhalizika uthi ayezwe ngeke udadewethu evula umnyango azongena ekhishini angene ekamereni mayengena ekamereni lakulele khona iy'ngane wayeseyala khona phela ngoba wayesehlungaiselala ekamereni ney'ngane mayengena udadewethu la ekamereni iy'ngane bese ziyashokeka zonke juluke zibe manzi uthi bese zimbonele kwebhizi wardrobe labaqeda bese ekhishini bezwe ekhishini ukuthi wavula ifriji bese khala amathambo uyadla abuya zohlala nawe uthi ngo-4 uthi inkosazana yami ngo-4 kwakuthi uma sekumemeza angangazile ukuthi kanti ebusuku umemeza inkosazana uthi umemeza inkosazana ebusuku sekuyisikhathi umthandazo ngo-4 uthi umntwana abona inkosazana ngibathile imemeza umthandazo wa-4 uthi waphuma ngoyidlale njalo yenza le kwakuthi uzohlela ngokhona let's bakwazi bona yonile nesasilayo ndenze abesethi umakoti ayibaba usufanele uyini lekakwele ingane ngoba ingane kwisiwe isasacela umntanami ngizokumuntu ngokwamagwazi nami ngokwamagwazi kasuthi imali nisizokuzuza kwenzela yabona umuntu ngimshaya ngoba ngidale kodwa bese ahambile umuntu obengalo indala angixoxe ngani wami ngixoxe ekhaya yithi amen uthi ngo-12 uthi ufika ngo-12 sathandaza sasahlala ekhaya sangalala sikwazi ukulalela impethe ngey'ngane sahlala phana ekhaya sizoba umuntu ngabe ebhekile sonke siphethe iy'ngoba sithele ekamereni ley'ngane kwenzakala nezinja zazi imazithi nge-5-2 wahlabelela bamunduku nami emva kwami wahlabelela senkosi wahlabelela sonke samvumela nathi angithi sesishaya uvalo nathi sekagodola umzimba yabona amagodola umzimba ungasazi wathi mayihlabelele sathi usongenhliziyo yakho kangcono wahlabelela kwaphela sabusisi senzekampilo wahlala wathi hayi ushudalisi wathubeka sazithi insizwa yathi siswama-4 asenemthandazo wa-4 ngo-4 sahlala ngo-4 kwapoloza umakwazi ehlabelele sesisini waqeda kwathi hayi manje yayikholela leyo hayi namavu uma ngiyeka enawini amakoti mfuka umakoti ujuluka umazi tetete hawuyini kwenze njani nina nimphazamisile ngo-4 ungenile okwaqala bangena emakoti qala ingane ngayikhaya athi mina uyongena unguze udadewethu uxoshwa yini ngekufeni umakoti ngabona sekwenzelele iplani lami ejuluke emazi ngo-1 o'clock emazi te ephefumulela phezulu yini la ungenile wakhongishoka ngithende uma ivula umnyango ngathi ngithi anti esathi zothi anti wayejele umbiza ngabantu ezelingabo uthi uma ngithi anti wabizane kwashokela umzimba wonke kuyena uthi bengimbuka nje kodwa ngiyakazi enza yonke ikama ngumuntu ayikhishini ayenza lento eshoyo ingane adlala ngo-4 wahamba wasengena mina ugogola mina nabo sembiza inkathi sokuthi nayingoba mase kufanele ezwe uthi mina ngesikhathi nami bengalele ngizwile ekhala izinja ngesikhathi ngiqondeta baba ngami angikhohliwe baba ngesikhathi sika-12 mayese esebuwe sekufanele angeza uthi sahlabela uthi umakoti nganizwa nahlabelelo zolawangena enkambeni wezamini wahlala la echopheni lomphela uthi wahlala njalo wanguwo bashokeka lombana imanzi uhambe ngo-4 hayi ngamane wabukela inkosi uthi nolekosazanawo ayikho le wabuya ingasizi manje ngoba esevela ngesibonakaliso
umuntu mayebona ubona ngamehlo sokunzima washo cha mina ngoshiwe ngibotshela ukuthi amantombazane awafundisa ukuphuza utshwala la ekhaya ubhuti ehlomeni ugezile ithonga la ekhaya kodwa ngithe mangifike ekufeni ngafika umndeni uhleli noNkulunkulu mangithi ngiyongena ngavinjwa ihlwele zemndeni yezingane kanye nokufundisa ukuphuza utshwala zathi wena uzongena kanjani emndenini wakho ezulwini thina ingane zethu wayifundisa utshwala zaphuma ezulwini uthi zimshazi uthi ngicela umtshele mfana wami umtshele ubaba wakho ukuthi angigobele imboza yenkosi yawo ngicela intethelelo emndeni yazo zonke lezingane ezifundisa utshwala uNkulunkulu akhethe utshwala ngoba afundisa iwayistanding graduate kumantombazane zonke lengane ezifundisa utshwala umndeni yawo ujolile ngikubele imbuzi namukubele imbuzi kwaphela uve kana yenkosi nawe ke ma kufanele nithole impahla uboya lokugcwele embuzini ushembe uzomnobula abambisizile zonke lezi ezonyoyisho ushembe umsaphezi phakathi mayibonkosi nakuwe newethu okukhala ngekhehla kwaza kakhulu wathi utshaba umalufu ncema umalufu kubalikelela ukuthi abavuma mawuthole nje yethu uzovuma ukwazi ukhisimela nikwazi ukufika imbuzi nizocela uNkulunkulu ngoba bonke abafuna ukuzogeza ekhaya noma ushembe ngesikhathi wakha lo muzi bonke emathuneni kusho inhlanhla ukuthi emathuneni bonke bagijima abantu bafuna ukuzama lo muzi ngoba ushembe ngesikhathi wakha lo muzi wethu base bazi ngaphesheya kwethu nabe seyisizwe impethu bazi ukuthi uNkulunkulu egeza bona abantu bageza empuleni bese ekhaya isehleni baNazaretha amen asamzogeza empuleni lo mfulu uphethwe unyaza alala kuphumula kwamanje seJudiya ngomzimba kodwa lila ngesabathe elizayo siyahamba seJudiya bakwethu uNkulunkulu usibindile amen asazi mhlawumbe nenzeka umvana mhlawumbe nenzeka umvana ngokukhona uNkulunkulu ahambela phambili kodwa sambele seNkulunkulu amen abantu abasukwethu emndeni phela esuke baphoqa indaba ezikhali emphefumulo hayi ukuthi uzohlala nje ungathunywe emndeni yakho la ekhaya emphefumulo asizeli ukuthi sizoba ibandla lakho sizeli ukuzothetha amacala sibuyele emathempelini ethu mayibonke inkosi siyabonga uNkulunkulu alithokheni amaNazaretha siyacela uNkulunkulu asivuma isimo la sicela ukubushela umsebenzi kaNkulunkulu ngesabelo senkulu namashumi amabili nambili ngicela abashumayeli abanezwi elivulekile abazozibona ukushumayela nezwi elivulekile ubaba umshumayeli umkhabela acele isibusiso uNkulunkulu inkosi usibukhaba ngene amen hana sentoni uhlabela Yeah.